Biyag ti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatal. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem a panunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Sino nga ti Pilyam, love? syempre si ka Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyaman ag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wan makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Talaga natanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir at talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Simurotan iti day jay alalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nakday di akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdanta iti sentro, Christine? Wan Ronald, basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat ken ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tang ag-eskwela da mamaken papa. No siyak, diyak kayatan ti mangnamnamakan ni mama. Ipakita ka kabaila kapagadalan ti bagik, nga uray sandak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik, Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikat mo, Christine. Ngam, awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Ta agpada tamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibriken ka. Ngam no ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak mat kiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito'y dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wan, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga oray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kan saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-eskwelam. Ado ti mamuspusan. Problemak daytan. Christine, Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. agsarita kayo kin ni Mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salaan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, Mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag latang ag-eskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, Mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo kenkwana. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugudan tanuan niya ti kayat ng arabidan. Jakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan anang ato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan.
Nagkapwam, Ronald. Ijay balay. Napan ko inalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, inka nga rod iti din, love. Nasaya mo at dan pagbayad yo, Kristen. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ama dilay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Reward jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusot, Tata. Apay, di nakatulungan jay novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan ti tawon to na. Sayang, ti mapalabas at tawan ang may stampay ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak namin iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kahit mo tagtrabaho, tapno makaurnong ka iti pag-atal mo, Anya trabaho, Tata? para linis, kan para loto, kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga min ang tibabaunan. Diyak pa'y nakasapul iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Andagan ka, no kaya mo tagkatulong, Kristen. Amangan mo di mo kabalan. Kabalak, saan mo ta narigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat makaam mo, love. Apaman amal pasak nga aglaba. Agdalusak ton diti balay da Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga uri awanak iti puder na. Tulungan kan haglaba, Kristen. Ha? Ay, saan ang Tata? Nakababain mat. Masyanak amin ken ka. Kaslasan ka na iruwam iti trabaho. Yan, saan mo bagay tagbali na babaw nan? Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa tinubyo ngan ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ha? Ni? Ape nga inig ka, Ma'am Tiimak. Tata Fredo? Kristen, nagpintas ka. Jack ilibak. Damo pa ilapan na kita ken ka. Agayat akong gan ka. Ngam, adan nobyok, Tata. Saan ko maasyak da? Ipaay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal? Siyak, timbang paadal gan ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraan ang mga kalon kanya, Christine? Ikan nga itugundaway mga panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, ito'y ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipahay ko amin akid dawam. Basta kabagilaklakid di nga ipahay, Christine. Kristen, apa hindi ka makain na? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Adda ngamin pampanunutak. Anya ti bang panunuta? Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan kay ni mamam? Pagadalin na kakadimanan? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kayat ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Amangan na marigatan ka. Saan? Kabaulak.
Nalakalaang dayta. Gatat, adagan ka, Christine. Ngam lumarigatan ka. Orasan pa lahat. Kabaulak ko nakmat. Promise. Ay, masaya nga nak ngamin iti aldang aglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga agiskwela, Ronald. Rimuaran Genobium, Wan tata. ano kasta? Agmay masaka manan di tatagusyo. Wan tata. Kaya kasano? Makapanunod kan? Wan tata Fredo. Anyat pangedeng mo? Umanugutak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald tata. Ngamin ay ayatak unay tinobyok. Ha? Ay. Ala, awan problema iti dayta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wan tata Fredo. Tinakunawagan iti tata. Ta agayan ayatan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo take and roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, tata. Ay, Fredo. Okay nga Rod, mabit lang. Tayo nakalayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Ang mga nusumang pwede ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko gan ka. Ang mga nusumang pwede ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Ha? Di ka madanagan. Tanayunak ti kwarta nga itat ko gan ka. Ikan kan tumalan intong sa marono. Ang mga numaibos ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo. Inkanto gumatang iti kagawa ma. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo? Kuyugan ka shopping. Ay isanan. Ang mga no da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan na siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Inton mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog nga gawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan katata? Ti amudak at nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laang. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensya kan. Tadi ka maigatangan iti kagawaam. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laang no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasim ita nga aldaw At ang min inaramid ko di balay. Ingka iti dun ti abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas ta ti damdamagam. Apay ko mga babae, si kala hindi etek. Sigurado ka? Wah, apay akas ta ka. Saan ka matasigo ta kas ta? Di nakmat pagat atapan iti madidi. Awan panggap po magatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka lang. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo dito kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya?
Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Ti pag naidan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remote ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar, tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tay itulnog ka ni pagkatalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran sa amat din dagiti daduma. Di nansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang na kita. Tama nga no sa pulan nanto no agawid. Kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patyak nga agawid tumatlang na itchay. Oh, kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di ngay mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine? Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdandanag itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di saan na kumapimanaw iti balay. Basol damod laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mo't idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti inam. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka mat kayam, Fredo. Wan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan numakadlaw ni Ronald. Ayabam tinobiyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kaming agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaunget. Apay akas tamat ng tibagpagam. Makapasakit nga mintirik nater aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patangawang dahil kaya lalaki ngam siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan di libre na kan ka. Ado nga amang timait itag ko kwarta kan ka ngam dahil kaya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo kwarta kanya. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Itamat ba sita? No adda masakitan iti isawang mo no awan. At lunag, Christine. Agi mo na. Pagi mo na kudadya, Ronald. Iso pang asim ta sinamon. Anya, sana mabalin. Diyak ka pa ulan na sinaan tinobyok. Ay ayatag ni Ronald. Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan nakunampay nga okay lang kan ka. Nga Houston! Pangasim. Di mo dagdagan ti pan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gayam kabalan nga adda kay nagaw ko kan ka.
Kaya't kabukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanuak ngayon. Saan ka ngay ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akinaimbag timparik na ka. Yung talaga kasi at di nakmayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha. Di mo pakibyangan ni Ronald. Ngam no ko na mapagimunam. Kat kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysayaat lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibyangan itinobyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam na adala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgayam. Ada nga na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat mo time? Wan nga ron. Isong agin rola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga ron, Christina. Tapno saan ama amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yun ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal ka nga roda na imbag. Tapno makaturpus ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Awanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamita? Ako ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang amang rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadda papanam, Christine. Tadamot papanak. Sa dino, Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umyanak ijayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din dun bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Api adi ka pila bumangon. Inta agi skwelan. Ay, jak sa marak, love. Adun tilangan ko. Gan adun ti bagsak ko. Yung masaduta ko. Anya? Api ngay. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora jak makaadal. Basta makaadal ka. Okay taytan. At least, adamay sa makaturbos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat ada arapaap mo ikibiyag. Masaduta ko, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isa eskwela. Di mo't imbaga ka di mo pakibyangan ni Ronald. Ah, Tilang may papan ka data ti pakibyangam. Bye-bye am ni Ronald. kaya mga rod asikan to ti mangbiyag ken kuana. Inton adan trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako tanagatang kunting gagarak diti plaza. Bye, honey. I love you. Bye. I love you. Ni Ronald tay jaya. Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayim ko lang dayjay. Ulpad! Alay ko. Di lang basta kabil-kabilin na na. Ronald! Kita ka man langan, makapawan kay Triganas! Ronald! Mabit lang!
Nasayata nagawid ka. Apay adi ka nagawid ni Darabi Ronald. Napanam. Nabisi ka tidalan ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno may ko alahan dagiti kawas ko. Tapong manawak dito yan. Anya ka din datang ibagbagam. Di na kumamot panawan Agsinatan! Tasaan akong anaragsak iti danam! Wan! Tatat sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpet nga dayon ni Laning si ka. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apay nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak. Di ka nagsangit, Kristen. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag-bagaya man nga alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Addaak ang mga lingay kan ka, Kristen. Addaak ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Kristen. Agawid aki si balay. Takailiw ko na mamakan manang ko. Kuyugan kan. Sana na ang batikan pangasim. Agsubli akon kada mama. Total, nagsina kami imutan ka ni Ronald. Jakon kaya tasumlian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamutan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pagkawanan na kuma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kami. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, Jaklay yung pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli aki di syudad tay nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsardengak ang nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kat, kumusta da, mama? Nakadalitan ti inak Fredo. Saan na makakunail. Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, Nay. Makatawon lang ang turayan agturpos kan. Uwen, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald ito eh. Ha? Apay ngay mawag ka.
Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako, ma. Agsinublihan ta ko, man. Agsin noblenta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko, ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malama na. Andala mapan ko gatangan ni J Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na yun ka, Christine. I love you. Apa yan naramit mo ti kastsikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti day dya alani. Saan ba? Diyak masinaan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya, apay nga ron nagsarak ta. Kunak man nagsinublenta. Katuan man. Ngamin, sikat ti mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulad talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ak man ni balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na dya, Ronald. Tsak lakuman nakisinsinnarak kun kuha na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, adda kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastama tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May bag nga ron, tayin kuyog nak ti kamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? Nukas ta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Abay ngay. Tsak nga rudam mo. Maditi pagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipan kalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga Rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalaam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayjay, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akasta ti saludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sikat ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya? Iso asan kami anandaan iti anakit itay di asawa.
Pat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. Ay, anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kawus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanokan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klang. Ngam talaga siguro nga awan pan na kaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim, tadi mo ipilit na nagtahod kanyak na ita. Tauray anya't mapaspasamak. Di kang tumaipayan ita anak. Fredo. Isong agawid ka lang. Tanuag talinaid ka ni ti balay. Sigurado agtuloy ti palang rugrukit mo iti ulok. Agawid akmana ni Jay Lugarmi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa ama ituloy ko ti panagadal ko. Ngamin na adanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anya ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo no talaga ang naupay ang kanyak. Ngamin, basol ko. Diyak mo't kaya't nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmatlakan ko na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Diyak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. Kat, naawagan mo ni Ronald. Diyak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikasta nagpanagam? Agsikuga kabalasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam tasikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoam. Tapno adday gatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas. Manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtung palan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adapay gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Mga barwanan ka. Kat mangrugi ka manan ading ko. Biyag. Ti tao. Masigugak rin. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti daytang imbaga memen eh. At danton anak ta. Ray, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi ang naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat emen eh. Ay-ayatan ka. Di ka mabali na baybayan. Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sumbatak tawag ko. Amang ano napatagti bagana. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya?
Nagpamiting ti busko iti kalman, mama. Kat dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa balya busgan na, no di siyak lang. Kat adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama, adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Kat anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kani kadua bulan ti kalay sa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakas na abalayan. Tinapatag, agkasarta kidain. Wan madkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me. May ruwamag tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi kadagitipata ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ado mahawag. Tayo Ne, baro ano numero? Sino mo tayo ito eh? Magkuyog na. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wan, ma'am. Nagpa-lunch Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Ti landlady dito pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawit ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako na yan. Oo na yung lakid din. Naimbag-lakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nadanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag-lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigatan nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online. Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron din. Dapay aramid, ha? Bye. Bye! Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason.
Ada problema ak, mama. Ah, problema. Anya day ta, iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Uh, kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnama ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Irik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput mo't laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan ko na. Mama, tiksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita matiti na saya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti sikug mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak mo no kaano ang makalipatak. Diyak pulos ni namna mga isukat ni Ray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayan. Lipatom kit din arak. Saan mo aribang asangitan ti kas di a klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang budaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti kaandayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanya. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko.
Lipado mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kit din. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang pananutam, Ray. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo kumahi probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy akit yung trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Agliv ta. Uray may no, duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawi dani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mat kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod nga aldaw. Saan nga ro ta mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ti asawa kiti trabaho na? Kat, sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro ta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ti asawa, Mama? Ha? Sige tane. Adapi aramidag, Mama. Baliwan tayo tumanin tagsarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patagkukan ko na. Apayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuy apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay, nana, kunak ko man. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nakawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinatgam tikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, kay Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo.
Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga gratdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Siga lang tinakarik na kiti kastoy, Emily. Daniel, Ay ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klulanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam may. Ape kay day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilan tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pait. Kay patsag nagbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa ilang. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no adan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isulat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kubo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragrag sakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak da anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamad laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apo ko, ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yu, umyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod.
Imbag no palubusan na ka ti asawam. Wen, mama, nasingput siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan numaminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas la maditiik nayo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada itoy. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ro na. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa kasla saan ka baka ignarak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pa yaratry ni mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Saan? Saan po nulay ta? Mama. Pagawalan na ko ba? Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyamanakin ka, Emily. Ilalok tinaramid ko kan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Alag tayo akong taway. Gagkit daw iti pambakawan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon tinapalabas. Siyang kapagilan nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo sa
Mama. Ipaspatid ka oray, Mama. Pagawalan na ka, Mama. Biyag. Di tao. Agyamanak ta nakaawit kan bakit? Makain na nakamit langain. Ala, maala ka ititugaw mo. Tailutak man day tabukot mo bakit? Ay na, saanan, Alan. Okay, aklaang. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Day timot latiwagas ko. Tapno makatulong akan ka. Amo matamay sa ako na baldado bakit? Saan ako na makatulong kan kang agtrabaho. Ay na, saanan. Nintulaangan na naibiyang tipagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit? No saan ako maabaldado? Saan ka ko maamarigrigatan ita? Kabailak daytoy, Alan. Masapul nga agbalinta na tibkar para iti pamilya abinukal ta. Agyamanak bakit ha? Sapay ko ma, tadi kanto pulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayaten kan tulat ta. Nga uray anyapay ti mapaspasama. Kasanungay, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kun tay anak ko. Agtrabaho ka nung aminin. Katawan mga awir iti anak na. Ay, kasanungatan nana. Pasensya kan Nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga, men. Ala nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo. Ngamawan mo't maaramidak. Ay, pasensya ka talaga. Jak kaya't apanawan kayo numabalin. Tama siya nakada kayo. Nangrunakan ka, tas ikalaangan timang manggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. Sige nana, agsapulak tulaangan iti kasukat yo. Umay kami man, Jane. Ay, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Agyaman kami. Kumusta ti anak ko? Ala, sumrag ta ka nun, anak ko. Tapas-pastar ka na tamot to'y ipag mo. Nanang. Nakaturog ni Alan nanang. Kahit kumusta kayon? Awan trabahom ita, Jane. Saan nakasimrag ita nanang. Nagawid nga minantay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang pata amasida. Nanang. Adamat pa sida iti ref nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imot may. No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Malaan lanay, ingka iluton ti insang patamasida. Sikat agluto, takababain mo't nunipay la Jane ti pagluton ta. Ay, nanang. Nanang, saan ka makapagbayag dito Saan ka komportable no kadwak ti asawa ti kamsat ko Oray siyak nga ron. Diyak kayat ti makiplin nastikan dito. Kapilitan lang amin apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni Manong mo. Tabalay da dito. Agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutak nga ron mo ti kapsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rudan. Di yawid tayo idan iji lugar tayo Day tamot nga ron ti pampanunutak anak ko. Sige nga raw ta kasaritak di ipag mo. Apay ayawid yo ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikuyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mangaw awer iti apokok ti kwartam. Igatang mulaangan iti gatas na.
Kandi ka madanagan, tada nila ni ang mga awer iti apukaw. Ag tinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman ang nanang. Ngam, saan ka di ang mabalin nga agbati laangan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray ison titang danak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay sana, asino nga'y tikadkadwak ijay balay no agbati nila ni ditoy. Ah? Ikuyog milaangan dagiti agama ijay balay. Kailiw kung tulakit di ita nanang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinako-nakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ije probinsya. Kan awan matirumbang apagtanagam, tadi mi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da. Diyak kaya ta panawan ti asawa nanang. Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo mat ti bagim kankwana? Ah, Kan apay, di ka mabain kankwana? Ay, di mo laam mo anak ko. Nasaya ati pakpakita na ka. Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Jane ka. ay ayaten nak ti asawa nanang. No ita, ngam di mo laam mo amangan numauman to kan. Iso nga agawid tayon, tapno awan ti may bagbagana. Mayat kamanwan no saan, yawid kayon iti apo ko. Nasaya atad ka, Jane? Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga itaka lang nga agawid dito probinsya. Kwa, ado nga minti na si kasok ijay syudad. Naibusan ti gatas ni baby. No kasta. Naibusan jay impawit ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako ti mapan kumatang. Itad mo kanya ti kwarta. Tasyak ti romwar. Alan lakay. Adda ko maibagakan ka. Kat sapay ko mata maawatan nak. Anya day taba kahit? Kurang ngaming ti sweldo para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Panawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nudyak imbaga ti planok, Alan. Kinapod na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngam kayat ko ang maipayan itinapintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Diyak kayat nga umadayo ka, Jane. Ang amdo kasta ti kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta. Agyaman nak ta maawatan na. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan ti rumba nga pagdanagan kada kami. Basta anad ka kumakanayon ha. Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak, Alan. Ay na, nagasat ka ta si katiin rekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga kan ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito Agwalis ka dito'y parlor, agpunas, kan labaam dagiti kurtina. Kan agluto ka iti kanan tayo. Saan ka marigatan, ta saan una ang nalawat ti parlor ti amok. Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito Sige, aggagagetak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend. Wen, trabaho ti mayam ditoy. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane. Apay nga tajak makontak ti cellphone ti asawa.
Ni nanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alin niya. Hello? Hello, nanang. Mabalin ka di makasarita ni Alan. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Ah? Sige, baliwak to nga rod ti umawag, nanang. Urayak a makariing. Ay, mabiit man laang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Ha? Pagagas? Abay, anyat rik-rik naan ni Alan, nanang. Agdudu mga road balasang ko. Nasakit ti sikat na. Tiyan na, bukot na. Agoyak, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akas na, nanang. Mabain ngamin kan ka. Di na kano kayat nga dapampanunutom di tabroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaaden na ditaw. Inak ko maipaduktaur. Sige nga rod, nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman dayta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wala nang, agpaw itak inton bigat. Awanan, nakalipatan di asawam Alan. Saanan ngagpawpawit. Kaya't ko ngawagan ti asawa, takayat ko apan ken. Nupod no ti damag may papankan ko na. Ay napudno nga road at dalalaki na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan may sa nadadaalan jay cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-urayak nga umawag ni Jane, ngam awan mat, kanayon nga i-chat ko. Di namat sungsung-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipato mo day jay babae. Balang kantis tumot laeng. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abay-bayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas di tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. When friend, kamaw dyanan na, makitak manendag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni Busti pa nagsublim. When friend, awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli ditoy. Okay nga, Rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apaya din na kaya't anak ko. Ay, di mo pilitan no, di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Di na kan kayat yung anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nag-awit ka pailangan. Alan, apaya kasta kamatan. Di na ka din kaya't amakita. Dapay laro pa mo isara mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di ka naging didiyam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya di kaya't mo asawan. Kaya't mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalakim. Anya lalaki nga ibagbagam. Awan kinapod na dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pa ilang. Ngam ipakpakadam manan ti panagsublim iti abroad. Anya. Iso nga imposible nga awan lalakim iti abroad. At dalakit di batim alalakim iti. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw-awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya, kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang ang tadyak makontak ti cellphone mo. Kat dananang ti kanayon kong awagan. No ibagak akasarita ka, kunadaan nakaturog ka. Kat di da kayat amadisturbo ti panaturog mo. Di ka nagrason. Agsinatalangan. Nasaysaya atan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan.
Sinaan na kon, Jane. Anya ka kadianan. Saan kumamat akasta? Awan mat kinapudno dagita nga ipapabasol mo kanya. Di nakman artistahan, Jane. Basta agsinatan. Agawid ka ni lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apa yung agasawa. Basta ti maibagak, di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapudno ti pagpabasol ti anak yo kanyak, nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Jak mabalin atob ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawid ak nga roden iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, sana mabalin. Sana kaya ni baby ti sumurot kan ka. Di mo pilitan ti apok asumurot kan kano di na kayat. Kan maysa. Asino nga iti pangibatsyam no agsubli ka iti abroad. O, Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko. Ay na, sana masapol nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabahom ijay. Kun anya nga iti ipakan mo iti apokok no di ka abroad. Awan na. Nanang, Ken, di ka madanagan. Tadi mi baybayan, ti ka anakak. Natalga ti ka sasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagam. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni manong mo. Ay, wensa. Ita-ipay ana ulimak iti silid na. Ay, nananang. Balig iti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod. Namatimot ka data ni manong mo anya. Man nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay taginuranan ti asawa na. Adayong amin at talaga tiriknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso ko mati na asawa na. No sana dimtang dadya babae iti biyag ti kapsat ko ha. Un nga rod insukat na je professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas sininaanan ni Manong Alan dadya babae. Ang di na ko maliplipatan tagi pao iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman ng iti abroad. Anya ti kahit asawan na kita ngay bagbagayo. Nanang. Ha? Sana pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin na pagsasaritan niya. Kwa. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasanuday tuyon anak ko. Pinaayaban na ka no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tiyagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan, Namatiak ang dagos iti bagbaga-dananang. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. awan kinapod na dagitay niya imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Ngam, Alan, sayang tinapintas at trabaho ijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho ijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta gananat ka, ha? Di mo baybay ti salon at mo. Uray si ka. Agan-anad kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jane. Nana, Ay, uwan, ipag. Sorry, ano, pinadakis da ka. Iti kabsat ko. Pagbababawian mi dayjay. Saan da ka akayat? Para iti kabsat ko. Angam, idi dayta. Wan, aklunan dakan kas kamang ti pamilya mi.
Tauray anyat mapaspasamak, si kalat tatiin na ti apo ko, kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. Ala, agpipin na kawan tayon, nanang. Bayaw, tanarigat ni agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Juan, di ka madanakan, balasang ko. Tanatalgad dagiti agamam iti puderme. Agan anad ka kumamot iti sabali a pagilyan, Juan. Di mo baybay anti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmetten. Tapno makatulong akin kaipag. Tani, saan mat nga rod ang makatrabaho ti kabsat ko. Isong agtinulong tang agtrabaho para kadamanong alan kanti anak yun. Agyaman na unay bayaw lando. Ay, este, Lani.